Sport arikeneye. Wasiri ntacyo tubwira. Oya ntacyo na kimwe mvuga. Dutangarize Wasiri ntacyo na kimwe mvuga. Turimo turakina shampiyona aho duhanganye n'ikipe ifite abana bayo batoza andi makipe, aho byoroshe gutsinda ibitego bitanu kuko ifite abana bayo batoza andi makipe, ariko nta kibazo. We play accordingly. Mwabibonye ibitego bibiri byabira Amahirwe Beti, umukinnyi w'amezi 6 w'umunyarwanda bavunikishije foru nganye, akinnye imikino 7 atsinze ibitego bine muri shampiyona. Yes, ibihe byiza inshuti mukunzi wa Dressing Room TV. Reka nizere ko umeze neza, gahunda zawe ziri kugenda neza 5/5. None turi kuwa mbere w'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2025. Hanyuma reka nshimire wowe kandi subscribe kuri Dressing Room TV, hanyuma wowe turayikanda n'umwanya mwiza wo gukanda subscribe, hanyuma ugakanda no kukazogera kugira ngo tujye tubana 5/5 amakuru ya sport tuba tugenda tuganira ajya kugeraho ukifungura internet yawe. Hanyuma ngewe ugusuhuza kuri micro za Dressing Room TV nitwa Sam Kayiranga. Nk'ibisangwe tuba tuje kuganira ku mikino by'umwihariko yagiranga iyi weekend mu mupira w'amaguru ndetse no mu mikino igiye itandukanye. Shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda yazaga kubikomeza, aho amakipe akomeje guhangana igikombe cya shampiyona yerekezaga mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda gushaka amanota 3 ngo arebe ko yakomeza gukubana. Ku munsi wo kuri wa gatandatu ikipe ya APR FC Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu yari yerekeje mu karere ka Rubavu guhangana n'ikipe ya Rutsiro. Ikipe ya Rutsiro imaze iminsi yitwara neza cyane, gusa ntibyaje kugenda neza, aho ikipe ya APR FC yaje kuba itsinda ibitego 5 byose ku busa. Umukino benshi bakomeje kwita ikinamico bitewe n'uburyo abakinnyi b'ikipe ya Rutsiro baje kuba bitwara kuri uno mukino, cyane cyane ku myitwarire yitwa umuzamu Matumele, aho yaje kuba bivuga ko yaje kuba arya kantu hamwe n'abadefanseri bagenzi be. Mu gihe cyo kandi umutoza w'ikipe ya Rutsiro nawe yaje kuba yikoma abakinnyi bavuga ati abakinnyi ibintu bakinye ntabwo ari byo nsanzwe mbatoza, bampimukiye cyane rwose kuko ibintu bakinye ntabwo ari byo ngewe nsanzwe mbatoza. Ikimenyimenyi n'abahaga konsinye ariko bakagaragara ko nkaho nahari. N'umukino waje kuba ukurikirwa n'amagambo menshi cyane, nkaho uwitwa Eric waje kuba aba umuyobozi wa siporo mu ikipe ya Sport yaje kubavuga ati match ya APR yaje kuba ari nk'ikinamico kuko abenshi babonye ibyo Rutsiro yakinnye bavuga bati ibintu ntabwo ari iby'i Rwanda. Amagambo ari menshi cyane kuri wa gatandatu, aho umutoza witwa Seninga Innocent, umutoza w'ikipe ya Etincelle yaje kubatangaza ko ari umwana wa APR FC, ko APR ari ikipe akunda cyane. Ibyo ngibyo kandi bizatuma ahangara ikipe ya Rayon Sport akaza kuyibuza amanota 3. Gusa siko byaje kuba bigenda kuri iki cyumweru, kuko ikipe ya Rayon Sport yaje kuba ifata ikipe ya Etincelle itsinda ibitego byose 2 ku busa, aho abafana ba Rayon Sport baje bagira bati uri ikipe ya APR ufite abana mu makipe agiye atandukanye, ariko twebwe ibyo ntabwo ari byo tugenderaho, dukina kandanda hanyuma ikibuga kikisobanura ibyacyo. Ese kuki ibintu byo gutegura bikomeje gufata indi ntera muri shampiyona y'igihugu cy'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ni nyuma yaho n'ubundi ku mukino wa Rayon Sport n'ubundi byari byavuzwe ko hari abakinnyi bashobora kuza kuba bateguwe b'ikipe ya Etincelle. Ubwo ndavuga ku mukinnyi witwa uyu mukinnyi murumuna wa Kodo, umudefenseur mu ikipe ya Etincelle, ari gushyirwa mu majwi y'abantu bashobora kuba bari kuze gutegurwa. Hanyuma n'umuzamu wa Etincelle nawe biravugwa ko ashobora kuba yari kuza gutegurwa bitewe n'ukuntu agiye azwi. Gusa nyine shampiyona suko byaje kuba bigenda,
kuko ikipe ya Rayon Sports yaje kuba isubirana umwanya wayo wa mbere n'amanota 53 ku rutonde rwa shampiyona, iza kuba ikomeza kugumana umwanya wayo wa mbere. Ikipe ya APR FC ku mwanya wa kabiri n'amanota 52 yari yarayeho ku munsi wo ku wa mbere. Ese ruracande shampiyona izatwarwa nande? Kamwibutse ko ikipe ya Kiyovu Sport yaje kuba iva mu murongo utukura, nayo ubu ngubu ikaba iri ku mwanya wa 8 wa shampiyona. Bivuga ko ikipe ya Kiyovu Sport kumanuka byo byararangiye, ntabwo izamanuka. Ni nyuma yaho mu mikino 7 iheruka imaze gutsindamo imikino 6. Credit ku ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'umuyobozi wayo uri kuyifasha muri no minsi generali, bivuga ko gutanga prime ya miliyoni n'ibihumbi 300 kugira ngo ikipe ya Kiyovu Sport ikine match itware neza. Munyemerere kandi nerekeze mu karere k'ibiyaga bigari, aho ikipe ya Simba Sport Club yazaga kubigera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya CAF Confederations Cup, aho yaje kuhagera itsinze ikipe ya Stellenbosch itsinze ku giteranyo cy'igitego 1-0. Ni nyuma yaho kandi ku mugabane w'Uburayi ndaza kuba nerekeza mu gihugu cya Espagne, aho ikipe ya FC Barcelona yazaga kubikina El Clasico n'ikipe ya Real Madrid. Umukino wari wabanjiriwe n'amagambo menshi cyane kwitishimira imisifure ku ikipe ya Real Madrid yakozanyaho na federasiyo mu gihugu cya Espagne, bavuga bati twe ntabwo dukina uyu mukino niba umusifuzi adahinduwe. Umusifuzi nawe kandi yaje kuba ajya mu kiganiro n'abanyamakuru atangaza ko ikipe ya Real Madrid yaje kubimukorera ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga zayo ndetse na televiziyo yayo. Ni nyuma y'amashusho yaje kubaca kuri televiziyo y'ikipe ya Real Madrid avuga ko uyu musifuzi akomeje kuba ayisifurira nabi cyane. Ibi byaje no gutuma umwana w'uyu musifuzi witwa Ricardo Borges akorerwa ihohoterwa ku ishuri yigaho n'abagenzi biwe, aho bagendaga bamubwira bati papa we n'umujura. Umugabo akavuga ati ni ibintu byambabaje cyane kubera ko abana banjye bagenda bavuga ko ndi umujura bitewe n'ibyo babwirwa ku ishuri kubera amashusho y'ikipe ya Real Madrid. Gusa nanone nyuma yaho ikipe ya Real Madrid ivuze ngo ntabwo twe tuza gukina umusifuzi nadahindurwa, ikipe ya Barcelona yo ntacyo yabihinduyeho, yaricecekeye ikora imyitozo nk'ibisanzwe. Ferwafa yo muri Espagne iza kubibabwira iti nimudakina mu byihorere, gahunda ntabwo umusifuzi ahindurwa. Gusa mu kanya hako guhumye twaje kubona statement y'ikipe ya Real Madrid ivuga ati twebwe turaza kuba tukina uyu mukino nubwo tutakoze imyitozo cyangwa ngo tujye mu kiganiro n'abanyamakuru, ariko umukino turaza kuba tuwukina. Ntibyaje gutinda rero, umukino waje kubutangira kuri uno wa gatandatu isaha ya 4. Hanyuma ikipe ya Barcelona itangira neza umukino itsinda igitego mu gice cya mbere, igitego cyiza cyitwa Pedri wagize sezo itangaje muri uyu mwaka. Hanyuma bidatinze mu gice cya kabiri ikipe ya Real Madrid yaje kuba itsinda igitego cyo kwishyura. Kylian Mbappé atsinda kufra ya mbere mu mateka yiwe irredirect, hanyuma abayishyuye ikipe ya Real Madrid. Bidatinze witwa Chouameni abakubisemo igitego cya kabiri cya Real Madrid. Real Madrid ibikomeje kuyobora umukino, bati ibintu bihinduye isura, ikipe ya Madrid ishobora kuba igiye gutwara iki gikombe. Hanyuma bigeze mu minota ya nyuma ikipe ya FC Barcelona binyuze kwitwa Ferran Torres iza kubahisha igitego cya kabiri, amakipe yombi ajya muri extra time. Umukino wari mwihangana cyane muri extra time. Hanyuma ikipe ya FC Barcelona iza kubona ibona igitego cya kabiri cyo witwa Jules Koundé, igitego cyiheza igikombe cya 32 cya Copa del Rey, ikomeza kuziyoboza inkoni y'icyuma. Hanyuma rero munyemerere nerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Liverpool de Corps yaje kuba yegukana bidasubirwaho igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yaza kwitsinda ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 5 byose kuri kimwe. Uwitwa Mohamed Salah n'ibitego 185 muri Premier League aca kubitwa ba Thierry Henry ndetse na ba Sergio Aguero. Uyu munyamisiri akomeje kubaka ibigwi bigiye bikomeye cyane mu ikipe ya Liverpool. Ni nyuma yo kandi witwa Arne Slot nyuma yo kuva mu ikipe ya Ajax
aje kuba atwara igikombe ku mwaka wa mbere kigera muri Premier League. Ibi ngibi byakozwe n'abandi batoza batanu, bane aje kuri wa gatanu, ni nyuma yaho Jose Mourinho, Manuel Pellegrini, Antonio Conte bagiye nabo babikora mu ikipe nka Chelsea ndetse n'ikipe za Manchester City hanyuma ikindi kandi wamenya nuko ikipe ya Liverpool itwaye Premier League ya 20 ituma inganya n'ikipe ya Manchester United Premier League 20 reka nizere ko nguhaye package ihagije y'ino weekend mu by'ingenzi byaranze no weekend. Hanyuma wowe utarakanze subscribe ukanda subscribe, hanyuma ugiye ukomeza dukurikire 5 kuri 5. Yewe wakuganizaga nitwa Sam Kayiranga, reka nkwifurize guha ukaronka impagarike n'ubugingo bihorane nawe. Ciao ciao. Wasiri arishimye cyane. Wasiri mu murebe ipantaro nini cyane. Wasiri ishimwe unezerwe muhungu wacu, ishimwe urayoboye habura imikino 5. Wasiri uravuga ntuvuga. Jesus arimo aragenda nk'urusamagwe hano, arimo arakambakamba nk'urusamagwe. Wasiri arimo aratanga ibirori, abantu baririmba. Wasiri agendesha mavi Rayon Sport amanota 53 5-3. Seninga yagukanze ariko umweretse ko ntanaririsha umwana w'ikipe ngomeze gute. Wasiri ale oh my god, kizayirwa. Oh my god, Wasiri mugenda Seninga batangariza umwana w'ikipe. Umwana w'ikipe meze gute? Mugenda babwire warashaka gutereka peri ku mwanya wa mbere, nagenda ishireho nta kibazo, ariko abuze gato. Wasiri ayita Murera. Wasiri Abedi biramayira Abedi. Wasiri Koronganyi maze kumwibagirwa.